Maia se o tātou tāpo i atu i le atua. O le nei, a whaia tusa le alofa ua whaina mai e le atua i ai tātou, a toa whoi mai lātou. Ina ua whātua tua i le alii o Jesu Keriso. O ai e au nei o te mawhai o na wawao atu i le atua. Si o tātou te talo mo le anganga pa ia. O ai ea i mātou nei le atua e wawao lo fina ngalo pa ia. Lo fina ngalo pa ia ina ia o fia umatangata. O le nei lalolangi lo whao le tanga mamalu. Nei tu la mātou wala au atu i lo wanganga pa ia. Fio maia, tau tō luaina lo mātou vai ma le atoa toa wha le anganga i oluma. Ia moni ma wha maoni le tāpua inga lo watu nuu i le nei Afiafi. Ina ia vi ia i lo suafa ma malu le atua. Ono Jesu Keriso wa la tuai lo mātou te talo. Amene. O le whaitauina o le tuspa ia, mau mai lea i le whenga fau, ngā luenga ma tā upu e se fulu ma le tasi, o te whaitauina nao nai foi upu. Ngā luenga ma tā upu e se fulu ma le tasi, o te whaitauina nao nai foi upu. Whaafonga maia o a fionga pa ia o le tātua li. Whaalongo le au apostolo ma le auso i utaia. Ua talia e nu ese le afionga le atua. Walua e foi Peteru Jerusalema. Ona fefina wa ilea ma ia o le au peritome. Whapea mai. Na e alu atu i tangata e le peritome ina. Na o tau ai foi whaatasi mai lātou. Na mata ona o tau talatu. Na fio i fo leo le anganga pa ia ia te lātou. Whapei o na fio i fo ia te tātou le amatanga. O na o manatua leo le afionga le alii. O whapea mai. Na papatiso lava Ioane i le vai. Ai papatiso ina o tau le anganga pa ia. O le nei. A whaia tusa le alofa ua whaina mai e le atua ia i tātou, a toa mai lātou. Ina ua whātua tua i le alii o Jesu Keriso. O ai e au nei o te mawhaia o na wawao atu i le atua. O lātou whaalongo ia upu. Na lātou whaalongo lea ua vivi i atu fo i le atua. O whapeane e moni ua whaai atu e le atua inu ese le salamo e olai. Whaamanuia mai le atua e le tātou whaitau ma whaalongolongo ia nā fionga pa ia, na ia tū mau i le atua lona lava vi inga, nei maa so uma se i o le whaavavau lava. Amene. Le launga le swafa ma malu le atua, tolu taspa ia le tamā le alo ma le anganga sā. Amene. Ngā luenga ma tā upu e se fulu ma le tasi, au o whao ngā ina le whai upu e se fulu ma le fitu, whai mo tātou matua, whaafonga o te toi whaitauina. O le nei, a whai e tusa le alofa ua whaina mai e le atua iai tātou, a toa fo'i mai lātou. Ina ua whātua tua i le alii o Jesu Keriso. O ai e au nei o te mawhai o na wawao atu i le atua. O whapea mai le manatu au tū mo tātou le nei aso. Tu sai ma le whāsinonga le tusi whaitau waso le kalesia whapea. Ao fia tangata uma. Ao fia tangata uma, everyone's included. Tusi ngā luenga, vai taimi o le ngā luenga mana o le anganga pa ia.
sa ngalue I loto maanganga o le au apostolo. I le fasala lauina lea o le tala lelei ya Yesu Keriso I tu e fia o le lalolangi. Se vai taime o lo ma losi ai, le tosi no le laina tua oi, le vao I utaia matangata nu ese, po le vao I la tou e mama, mai la tou e le mama. Ma fua ona o le taofi mamau o iutaia I la tou talitonunga whaafenga inga tuai. Ina ua wha mamaluina o tu la fono mai ana mua. E pei o le whasa ina o mea ai ma Tapuaiga fo'i le militino whaatasi matangata nu ese. Ina ia tausi pea le mamalu ma le paia o Israelu. A wae mamalu ma paia le atua o le na osi fea ngainga mai lātou. Tu la fono ia pei o na usta ia I Israelu. Sa tala fea ngai I le nā taimi whaapitoa I lātou tala whaasolopito. Pei tai, le fea ngai ngā fau na valo ia e perofeta ana mua. Le la o ai e tau sa sami fia whaatasi ai o tangata uma. Na ia leto iai sa iutaia po se eleni, a ia tasi la tou ia Yesu Keriso. Lea ua wavala mai le tātou tusi whaitau mo le neiaso. Le whaalinga le atua sa whaali ia Cornelio, le tai o le toa selau o le aua Italia. Ma le whaalinga sa whaapupula tu fo'i ia Peteru. Whaalinga ina ia ulu le mana o le malo le atua, ma whaafealo fani o lalolangi ese nei elua, I le anganga o le alofa. Se feau o loo whaamamafa ia Peteru, o le ua whai masui o tangata iutaia, ina ia fasi maai. Ia talia I lona loto o le atua e mo tangata uma. A o sauni atu Peteru e a ngai atu I le kalesia Jerusalema. E a vatu se ripoti o se tala o nei mea tutupu. Sa whaafetaui o ie nisi sa whaiti o ina lana ngaluenga. O le talia ina leo tangata nu ese I le whaoletanga. A o wha solo pea na mawhauwhaunga, ma whaamatalaina o me sa tutupu, ua lewa o na iloa ma malama Peteru. I le ngaluenga le atua o lo whaia mo le whaoletanga o tangata uma. O na ia whaapelea, le nei, a whai tusa le alofa ua foina mai e le atua ia I tātou, a to foi mai lātou. Ina ua whaatua I le alii o Yesu Keriso. O ai e au nei o te mawhai o na vavao atu I le atua. Ioe, a whai o loa apa atu le atua I nu ese. O ai Peteru e mawhai o na ia te atu I le atua. O ai foi se tangata ola e mawhai o na vavao le finangalo le atua. A whai e tupu mai le atua. E le mawhai e se tangata o na vavao mawhau matia. Mulimuri ane ina ne iloa. Ua whai taua o ia I le atua lava. Na iloa e Peteru le tāua o le mea e alu iai le atua. Na iloa le tau mawhai o ia e taua nau le atua I le mea e alu iai. Fina ngalo le atua ina ia o fia tangata uma na whaoletanga. A whai tau pea I le tusi le neo ngaluenga lau apostolo. Lo whaau au pea o na tau iwi le ekalesia.
ma le vala au o le anganga pa ia. Ina ia toe fetu nai ia langona, po o ai e au ai. Ma au wala e au nā tuai sanra elu, manu ese, tāne ma fafine, ma u oa ma mātitiva, ma whaasoa whaatasi le lao ai. O vaenga nei o lo tātou tala whaasolopito Keresoma Samoa. Wala au ina i tātou e tutu whaatasi, i le tau i vinga o le whaafanua o tātou lalolangi. O i tātou malo uso a tangata po lo tua oi. I au wala e tai atu ai tātou uma, male ato atoa i le mālo o le atua e foai mai ai le ola. Awane a vea lo tautua whamaoni i le lotu, po lo tausia fo i o whaavai o le kalesia e peo na whaamaua lunga i utaia. Ma mea te langona ai o oe e te mama. A o isi e le mama, i na o le tutusa la tau ma oe. Ese o mātangata. Ai mai se o mea lofa o whai mai e le atua, mo i tātou. Ai te tau na aunga lava i le mea tasi, o le alofa. O le alofa e tupu ai le whengalengale ai. O le mau oa, ma e mātitiva, o e vai ma e manolosi, tāne ma whawhine, lotu pele lotu e whakasā pele e whakasā. E tasi lava le mea alofa sili, ua whaai mai e le atua e au fia umai tangata uma o le nei lalolangi, o Iesu Keriso. Lona tongi ola pa ia, e ala i lona maliu, ma lona toe tū, manu malo, me le oti, ma le tunga mau. Ua na ia ta lepe ai le anga sala, o le whiai nai, ma le whita ngai, o le whanau le atua. Ina ia suia o tātou loto, mafau ma nganga. A vea matino e tasi le file e mu pa ia ma le mamalu o le atua soifua. Pe atu mau pe ai tātou le fatu atua ma le salamo whamaoni. Ia manuia le alo atu i le whamanatuina o le soifua mai, o le pepe fou o le whaurutanga. Ia maua e Samoa, se kerisi masi fia, ma se tausanga fou manuia. Ona o Iesu. Amen. Tātou pese i le atua i le pese, lua se lau 5 ma le ona. Samoa.
tātou te talo. Whawhetai le atua, lo mātou ta mā sili e whawavau le langi ma le lalo langi nei. Lou whaolatanga e mō tangata uma, e ala le afio mai o lo walopele o Yesu Keriso, lo mātou lii ma lo mātou whaola. Lo walofa tu no telelea le atua, o mātou fia ma oli ai nei. Whawhetai te mā, tele au mea lofa, ma te mau ainga whale a nganga, o e li lingi mai pea I lau whanau whātuatua. Lea ua mātou whaunga aina, mātou ngale ai, ina ia tupu lou mālo pa ia I le nei lalolangi I le atua. Whao Sofia le anganga Tapuaiga, ma le ola tautua o tangata e whai masoo. Ina ia lātou amoina le sā tauro, talia pua ngā e o mai le nei o langa. Pāwhitai ta mā, wei umale manuia fe au mga luenga le nei aso. Sa mātou tau wivi ai, ma le alii o le lalolangi. O mātou tutu mālosi ma manu mālo. Ina ua nofo tupu pea Yesu Keriso yo mātou loto le nei aso. Lea ua tau nuu fia ma ainga o sa Tapuaiga matu I pea le mupapanga. Ina ia manuia o mātou whaiva. Whawhetai mo le upu I le nei Afiafi le atua. Tō matau ina ai le tu whale anganga o le tangata. Ina ia tu mau pēlo lātou whātua I le upu moni ma le ola. E ale le whaitau ina o le tuspa ia. Whātala le ina ai le tawhatolu o le tangata. Tino mawhau sili la le anganga. Mātou langona pēa le atua le anga sale pēa I o ruma. Wao mātou wa nao ni tangata. Wa mātou tali tonu le atua. O mawhauwhaunga e sili atu I mawhauwhaunga le tangata. O wala e sili atu na yo mātou wala. Mātou te patau lai pēa I lawa fio le atua. Lo mātou whamasino sili o le nei fuafuanga. Tu mai pēa le avanoa le atua. Anga le lei mai pēa I lau whanau e anga sala pēa I auruma I taimi uma. Ia vea le toto pa ia, ma le toto tāu o Yesu Keriso, fulu e seo mātou anga sala uma. Ia fōlinga I mātou o whanau o le malamalama. Alofangia le atua, ma papai mai o awalofa, ia tei mātou I le nei Afiafi, ma fuafuanga uma o lo tutoe. Ia tau nuu ma le manuia mea uma I lau whaatasi mai. Anga le lei ma whaamanuia I tangata lotu. Ia kālesia uma o lo fola ina lau tala le lei. O tai uma, e peio le tai o Samoa, tai uma o le nei lalolangi. Alofa ma papai au awalofa ia tei lātou uma. Ina ia tāofi le wheitangai. Ia tupu le whealofani ma le loto fe whaamangaloai. Tāofi le tele o taua le atua. Le whaamalingi toto le tele o nuu I whafo. Anga le lei mai ta ma musu mai lo wanganga pa ia I o lātou loto. Ia lātou whaia mea uma I le ami o tonu ma le whaamaoni. A wā o winga ia le atua e te whinangalo iai mo lau whanau whātuatua. Ia o fia uma I mātou I lau alofa tu noa e ala ia Yesu Keriso. Isi o mātou te talo le ali ie, whaatasi ma te talo lilo le tangata lava ia, o lo Tapuaiga file mū ma le fia I le nei tūla. A wa lava nei whaio so mātou loto.
Ao lo lava fina ngalo ia tu mawalunga pea. Mātou te manuia ai. Ao le manuia ma le file mu o lawa fio le atua le tama. Le alofa sili ese o Yesu Keriso lo mātou lii ma lo mātou whaona. Ile ma le mafutanga ile motusia ma lo lava ngang pa ia. Tu mau mai lea yo mātou lunga. Lunga o lau whanau uma ile lalo langi atoa. Nei maso uma se io o ile whamavau. Whamavau lava. Amen.